For det første, så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt, når han siger, at han ønsker Grønland. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op, altså inklusiv vores NATO og dermed den sikkerhed, som er blevet tilvejebragt siden afslutningen på 2. verdenskrig. Men er der en lille del af dig, der tænker, at alting godt kunne høre op med den her præsident? Jeg gør alt, hvad jeg kan for det modsatte. Jeg tror på demokratiet, og jeg tror på de internationale spilleregler. Jeg tror selvfølgelig også på, at man ikke ændrer grænser med magt, hverken på den ene eller på den anden måde. Det er ikke alene den danske og rigsfællesskabets position, det er heldigvis også Europas, og derfor håber jeg også, at man lægger mærke til den igen markante europæiske opbakning, vi modtager. On Greenland, allow me to be clear. Greenland belongs to its people. Nothing can be decided about Denmark and about Greenland without Denmark or without Greenland. They have the full support and solidarity of the European Union. Europe will remain a firm and unwavering champion of international law and multilateralism. Of course, the messages that we hear regarding Greenland are extremely concerning, and we have had discussions also among the Europeans. If this is a real threat, and if it is, then what would be our response? So, as Denmark has been a good ally for United States, and all these statements are not really helping the stability of the world, I would say. Tak, bardzo martwi mnie sprawa Grenlandii. Bardzo mnie też niepokoją wydarzenia i w Stanach Zjednoczonych, czyli to wszystko, co buduje takie napięcie ideowe i polityczne w obrębie NATO i w samych Stanach Zjednoczonych. Io continuo a non credere nell'ipotesi che gli Stati Uniti avviino un'azione militare per assumere il controllo della Groenlandia, opzione che chiaramente non condividerei, l'ho già messo nero su bianco, ma che credo non converrebbe a nessuno, credo che non converrebbe neanche agli Stati Uniti d'America, per intenderci. The future of Greenland is a decision for Greenland and for Denmark exclusively. It's their decision. Secondly, from a NATO context, the way I would frame it is that the western flank of NATO, which would include Greenland, the Arctic, is, given the evolving threat environment, is an area that we as NATO, Canada obviously importantly, given our geography, need to invest more in. This is a point that we've been making in recent years and since I became Prime Minister that we've really stressed.
And with our buildup, that's just beginning of our military capabilities, we are making heavy investments in the Arctic. Creo que es relevante que se escuche la voz clara de España a la hora de denunciar la amenaza a la integridad territorial de un Estado europeo, de un Estado que es aliado de la Alianza Atlántica de la OTAN, como es el caso de Dinamarca. Porque no se puede aceptar sencillamente, y no podemos aceptarlo ni como país, ni tampoco como gobierno. Es ist vollkommen klar, über das Schicksal Grönlands entscheiden die Grönländerinnen und Grönländer und das Königreich Dänemark, zu dessen Hoheitsgebiet Grönland gehört. Die in der UN-Charta festgeschriebenen Prinzipien der Souveränität, der territorialen Integrität und der Unverletzlichkeit der Grenzen müssen eingehalten werden. Alle Fragen, die die Sicherheit im arktischen Raum betreffen, müssen natürlich im NATO-Rahmen besprochen werden. Und das tun wir auch. Und dazu gibt es auch die jederzeitige Bereitschaft, das offen im Bündnis zu diskutieren. Ich freue mich sehr, dass der Kollege Rubio jetzt auch angekündigt hat, über derartige Fragen mit der Regierung des Königreichs Dänemark zu sprechen. Das ist mit Sicherheit sinnvoll und unterstützenswert. Je viens à leur côté, voir tous les défis, mais dire aussi la solidarité de la France, de l'Union européenne pour la souveraineté, l'intégrité territoriale de ce territoire.